Ja sam ti u jednom trenutku vidio cover od Naruta i nije mi se svidjelo. Nisam znao uopće o čemu je, ali mi je glupo izgledalo. I mislio sam si, i oni imaju žutog glavnog lika, isto koji Ichigo iz Bleacha, ovo je neka glupa kopija, ja to neću gledat. Ja sam ti prvi put kad sam vidio Naruto, sam odbio to gledat. Ok. I sad prođe ti par godina kasnije, ja to samo ignoriram. Znaš ono, uopće ne znam za Naruto svijet. I jednu večer ti sa frendom koji isto prati anime i volio bi ga dovesti na podcast jednom da popričamo s njim, otišli na pivu i sad pričamo ti, Janak, frajeru, znaš šta mi je palo na pamet jedan dan? Pa niko nije napravio nikakav sistem, ono, di su ninja glavni likovi u animeima, di onako uče, fajtanje, ovo, ja krenemo šurikenima pričat, ovo, ono, on me samo gleda onak, znaš, a on me bio nekoliko puta nagovarao, gledaj Naruto, ja onak, ne, boli me briga, i on me pusti, znaš, da ja završim svoje rentanje i kao, fino si ti to zamislio. Uglavnom, sve to što je sad napričao, to ti je Naruto, jel? Zato ti ja godinama pričam da ga gledaš. I onda sam onak došao, onak, ok, ajde, daću mu šansu, ajde, koliko loš može biti, a ga toliko ljudi gleda. I stvarno, po meni zaslužuje mjesto u Big 3, jer je priča fenomenalna, likovi su fenomenalni i taj sistem sa tim jutsuima i ninjama kak se šoraju mi je odlično napravljen. Je, slažem se. Meni je on bio među prvima, kak je ono, kako smo rekli, su počeli gledati na satelitu i onda pa ono, gledao, izbaci se Inuyasha, Luffy, prvu epizodu vidim One Piece-a i vidim ovo, ali on mi je malo nekak djelovao mračnije, znaš, u tom trenutku. Nije bilo mračnije, ali ne znam, uglavnom, isto sam gledao prvu epizodu i onak djetinjasta mi neka onak, znam, neka onak, kad je radio onaj Shadow Clone Jutsu prvi put, ja rekao, kao je, znači ono, ko da je retardiran, ono. Ništa, i onda prva scena gdje me onak navuklo, kad je on ukrao onaj lik, njegov učitelj neki je ukrao bio, govorio ga je da ukrade onaj scroll. To je bio kao nešto Forbidden Jutsu. Forbidden Jutsu, da. Jutsu je to bio. I on je, znači onakav nikakav, slab, lovio je njega, ovaj ga iskoristio, još ga je pljunuo tamo, kaj buš ti, a on je ukrao taj scroll, pročitao, naučio taj jutsu. I kad je on napravio taj Shadow Clone Jutsu, svi rade po 2-3 lika, frajer ima 200, znači, ali i ona muzika, njihova, znaš, je ona, kad sa onom flutom. Da, i samo vidiš, ovaj bogec, ma da, ne znam koliko, 200-300 oko njega, a mislim, realno slabi su, ali ne vreš ti, taj ninja nije mogo 300 ljudi probjeriti. Ne, frende, jaki su isto koji i on. Da, tako da, ali hoću reći, tad bio slabić. Da, ali ovaj sensei nije mogao realno, mislim, nije on sensei, neki random lik bio, ali tu me dobilo baš. I ta cijela priča, onak, dosta je tužna i onak, ima tih trenutaka kako on onak i raste sam i sve, i onak baš se povežeš s njim i onak ti ga bude žao i to, i onak toliko si ponosan na njega kroz cijelu priču kako on napreduje i samo gleda za dobrobit svojih prijatelja i bliskih i sve, fakat priča top i akcija i ma sve. I ima ti plot twist na kraju. Moram priznati da spaku sam se 3 puta na Naruto. Naruto je zakon. Tebe je ulovilo na tom kad on napravi Shadow Clone Jutsu, vidiš, mene je zapravo puno kasnije anime onak istinski pogodio i ispričao vam scenu, to je relativno rano u cijeloj priči. Naime, priča je sa tim ninjama, ninja selo, imaš različita ninja sela i sad razvrstaju vas u 3 tima i krećete u tu školu za ninja da postanete pro assassin, ninja, i sad u jednom trenutku ima taj neki ispit u kojem su u šumi i moraju kao preživjeti ne znam koliko dana i moraju jedni druge ili ukrast nešto. Onaj kad su imali onaj Johnin egzem, mislim, tako je. I ti si do tad znao da su svi oni klinci da nemaju pojma i da ima jače ekipe onako. Ja, moraš reći da su tamo bili i iz drugih village'a isto klinci. Tako je, iz drugih sela klinci, neki jači, neki slabiji i naravno znao si da ima tih profesora koji su ti kao sensei, koji su odrasle ninja, onak milion puta su jači, sve jasno. I onda se pojavi jedan lik koji onako je totalno anomalija na polju
i onak pretvori si glavu u zmiju i onak stopi se sa drvom. Imam ga istetovirano. Orochimaru. Jel? I Doktor. onak vidiš da taj lik ne igra po pravilima ko ovi ostali. Onak izvodi tam neke gluposti, rekao šta je ovo, znaš, pa ljudi se ne pretvaraju u zmije ovdje, znaš. Ali Da. očigledno se pretvaraju. I on se, ako se sjećaš, u tom trenutku naleti na njih dok su oni klinci. On ih je sve tam zapravo mogao pobit, jel? Jer je milion puta jači od njih. Ali nije, on se igrao s njima i sa Narutom i ne znam da li je tad Sasuke htio ili... Sasuke mu je dao, mislim, njegov... Ali ne znam da li ga je tamo napao bio ili... Tamo ga je ugrizo bio. Ostavio mu onaj... Mark. Curse Mark. Tako je, točno, to je tad bilo. Je, jer se onda On je njega u biti čuvao, on je njemu bio potencijalni u biti host. Da, Vessel, tako je. Jedino se, da, on se kasnije, tek puno kasnije pojavi, naravno, sa malim incidentom na početku priče u selu, kad se malo zaleti onako na selo sam, jel? I onak misliš da bi selo puno ninji moglo jednog ninju vrlo lako spriječiti, jel? I da to matematički ima smisla, jer upravo smo bili rekli ovo, 100 shadow klonova na jednog lika, ne možeš pobijediti ko jedan solo lik. I onda isto tako misliš, ako jedna ninja napadne cijelo selo, da nema šanse da selo izgubi. Ali, da, ima likova koji su stvarno zli jutsu i kakve je sve stvari radio. Brutalno. Meni ti on jedan od najdražih likova iz Naruto. I on ga se tovirano, stvarno obožavam ga. Uvijek sam volio, znači obožavam i Batmana, ali zato i volim Jokera. Joker mi je najdraži negativac što postoji. I uvijek sam onak, volio sam likove u animejima koji bi bili tipa slika Jokera. A ja u njemu vidim, to su oni likovi, znaš, podli, na svoj način ludi, moćni, ne znam, tipa Hisoka iz ovo, kak se zove, Huntera. Do Flamingo iz One Piece-a, znači on je jedan od najdražih likova ikad, obožavam ga. Orochimaru, znači uvijek sam volio te negativce, ne znam. I sve tri imam istetovirano na sebi. Grim Joe mi je, nije kod Jokera, ali volio sam te negativce. Uglavnom da, Orochimaru je, dobro kažeš, da, ta scena i taj fight. Mene je to osvojilo. Taj fight je remek dijelo kad ti vidiš kak se Sasuke bori, preživljava u toj šumi protiv Orochimaru koji se doslovno igra s njim. Znači, da, sa svima se igrao. On je milion puta jači bio od svih njih. Kasnije se sazna u priči da je on jedan od tri, ta legendarna Sanjina, jel, taj legendarni trio, isto koji su bili u ratu, i u biti pobjedili su sami u ratu, čovječe. Da, preokrenuli smjer cijelog rata. Još dva lika su jako bitna tu. Ta druga Sanina bit će u priči isto, oni viđeni će biti sve, isto su cool. Meni Naruto radi odlične negativce i odlično mi radi likove općenito. Ja mislim da je Naruto jedan od animea koji bi mogao, evo sad, ajmo reći da je ova glavna priča Naruto Shippuden je završila i sad krenuo je Boruto, to je priča za jedan drugi put, ali ajmo samo uzeti do kraja Shippudena. Ja mislim da je to anime koji bi mogao doslovce bilo kojeg lika uzeti. Od 700 epizoda, bilo kojeg lika i napraviti 100 epizoda animea samo o tom jednom liku. I funkcioniralo bi. I Sakura, ajde. I Sakura. Vjerojatno bi mogli napraviti ljubavnu dramu između Sakure i Sasukea, kak je ona živjela svaki dan. Ali ljudi bi to gledali. Dobro rekao. Ovi svi ostali su bilo koji lik, kasnije kad se priča za laufa, pa kad kreće novi veliki rat i kad se svi međusobno ili će se pobiti ili će se udružiti, jel? Svaki lik kojeg susrećeš u epizodama mi je vrh. Znaš, sjećaš se ona dva lika što su imali onu bocu i one neke štapove, ako se dobro sjećam. Oni što su bili spavali u Nine Tailsu pa su jeli njegov unutrašnjost, to misliš? Pa su dobili njegove moći neke. Tako je. I ona braća. Da, oni su isto imali neka božanstva, oružja, ne znam, ne smiješ neku riječ reći, pa onda te uvuče i... ima. Bilo je cool taj lik se pojavi u tom velikom fajtu, onako možda 2-3 epizode, znaš da je jak, razvali ih tamo par i onda, uleti neko ko promijeni situaciju. Tog lika, stavi nam
100 epizoda fillera ili non-canon priče, koja je zapravo vezana za canon priču, di onak gledamo njih dvoje dok su mlađi, dok su onak na vrhuncu svoje snage. Znaš, ono, Da, tipa tek dobe tu teglu i ove štapove i ajmo vidjeti kako se oni šoraju protiv nekoga, znaš. I ono, oni su glavni lik. I to bi moglo Orochimaru. Daj mi 1000 epizoda pa Orochimaru može da imati svoju gledamo. seriju može svoju imati, Kužiš, Orochimaru. Minato, Rock, Joj, od Rock Lee-a, onaj sensei, ovaj Guy Lee. Guy Sensei, Daj nam super, 100 epizoda Guy Senseja i Kakashi Kakashi. Senseja. I Kakashi, Znaš ono, čuješ, Kakashi je Guy Sensei, znači svoju mogu imati anime. da, kužiš me, ono, napraviš 1000 epizoda toga, to bi Mislim, bio realno jako možeš i komičan anime. onaj Akatsuki cijeli može imati svoj Sve. show. Je. Kužiš, to je moja poanta. Naruto je jedan od rijetkih animea koji može od svakog lika napraviti priču. Ja mislim da Hunter x Hunter je u toj istoj kategoriji, gdje svaki lik može imati 100 epizoda svog animea, gdje onak gledaš, aha, sad priča o liku koji ima neki 5 minuta screen time-a, realno. Onaj lik od Gona i Killua je bio sensei kao. Da, Kako onaj se sa zvao? naočalicama. Ne, onaj koji je ostao bez... Koji umro je. Kaj? Nije Kaj. Nešto tipa Kaido ili Kai je, 100%. Ne, nije. Onaj što ga ona Pitu ubila. Da. Kaito. Kaito! Tako je. Znao To sam da je nešto tipa ko Kaido cool lik, iz One on je Piece-a. bio ono... Ali, On je eto, vrh. da, to je to kaj kažeš. Kužiš. Imaju ti likova koji bi mogli, ono, praktički O svoji njemu ili mi ono... daje 1000 epizoda, frende, gledat ću. Je. On ima onih 6 weapona. Ali dobro, ajmo ostati na Narutu. Kužiš, to mi je super kod tog anima i definitivno ako volite likove koji se razvijaju, koji nije ono ko Ash Ketchum u Pokemonima. Ja ću skupiti sve Pokemone i 1000 epizoda je ja ću skupiti sve Pokemone. I on apsolutno ništa drugo ne govori, ne radi, nek sam ono, ja skupljam i to je to, kužiš. I znaš kaj najgore, i znaš da će skupiti to, da će tog Pokemona uloviti, ono, znaš da će ga na kraju uloviti, ono, tako da... Ovdje likovi dođu na kao, ok, ja ih sad sve idem pobit. I onak, misliš, nema, neće ih pobit, bit će i pobi ih. I onak, kaj sad? I onak, aha, ok, sad, ono, pošto mi niko niš ne mre, ja sad idem ovo napraviti. I onak, i to napravi. I onda, onak, aha, ok, sad sam skužio da to nije pravi put. Ajmo sad skroz promijeniti. Tipa, recimo, Sasuke mi je tu odličan primjer, jel? Prvo ide osvetiti brata, onda Orochimaroa, onda Hokage, znači onak ide ono korak po korak i svaki put je drugi lik, ono onak i mislim, isti je lik, ali znači ono vidiš da se razvija kako mu se ambicije mijenjaju, a mijenjaju mu se jer je svijet utjecao na njega. Da, shvatio i otkri neke te tajne koje su se desile, šta se radilo iza leđa njemu, ovo ono, shvati onda njegov put se okrene, znači bio je prvo, neću sad baš previše da spojlamo, ali da, nismo rekli isto da su tu u svijetu Naruta biti ti, ajmo reći, Tailed Beasts. Da, pa nismo uopće spomenuli to, da. Da, znači, Naruto je ono biti ono, glavni lik koji je užasno slab i ne može uopće kontrolirati svoju čakru, jer kod njih je ta čakra najbitnija pomoću koje oni koriste te džutsue, imaju te razne moći, specifične naravno, neke mogu iste imati, ali ovisi o elementima koji si ti u biti element, to se kasnije sazna. On je užasno loš bio i nije mogao niš. U biti poslije se sazna da je u njemu silan, najjači taj Tailed Beast od njih 9 što postoji. I taj Hokage jedan je silo u njemu, da spasi to cijeli village, ali u biti njega ograničio s tim, jer u njemu je biti tempirana bomba. Da. On silan, znači pomoću tog sila se njemu ta čakra njegova isto zaključala i ne može ju koristiti. I onda njemu u međuvremenu neko bio pomogao, malo mu je to ključao. Jedan lik, super lik, mu je ključao. Onda on tu počeo više moći koristiti tu čakru, potencijal mu je porasao i eto, tu je on napredovao sve. Da. I naravno, svi su se bojali uvijek da ne bi taj Tailed Beast izašao iz njega, to je ono, atomska bomba, sve odlazi kragu. Da. I ima tih više Tailed Beastova, da ih ti kroz priču ih upoznajemo i sve, i onda poslije saznaš da postoje hunteri na te Tailed Beastove, gdje se priča zakomplicira i svašta se dešava i spajaju se village-i jedni s drugima, da tu organizaciju u biti istrebe, ali eto, treba pogledati.
I svako selo ima svoju priču i svaki od tih bistova ima svoju priču. Ono, A brutalno, meni da. je fora kako su napravili ono, što više repova ima, to je Moćniji u biti, jač, da. I fora mi je kako su se sela orkestrirala oko tih bistova, jer, znaš, ono, u jednom trenutku nisu bili prijetnja, u jednom trenutku su bili najveća prijetnja, u jednom trenutku je to sve malo onak Ali onda opet zataškano. ono hoće svako selo imati svog tog Jin Shuriki, ja mislim se je tako. Da, Jinchuriki, tako je. Da, ono će imati tog svog u biti sa bistom, jer gle, ono, mislim, ako ovi drugi imaju opet, ono, opasni su. Kožiš? Jer ti kad uspiješ kontrolirati tog bista u sebi, to je Mm. tipa Killer Bee. Killer Bee mi je Da. bog. Ono, to je... Najsmiješniji lik u animeu. Je, Znači, ali čovjek... toliko moćan. Znači, taj fight njega i Saskija mi je Da. ostao u redu. Znači, to je remek dijelo. Znači, Ono, sa kad on noževima hvata one onima. 8 mačeva. Znači, ono, ako u One Piece Zoro s 3 mača se bori, Fry se bori s 8. Da, ne, Da. drži I ga onda tu, kažeš, ono, i drži sad ga će neko pod ko nije vratom. gledao reći, ne možeš držati 8 mačeva. Kako, ono dobro Možeš. napravljeno. Možeš. Ono je... Dobro, mislim, spojlat ću. On ima 8-tail beasta u sebi. Da. U tome je poanta, zato su mu dali 8 mača. Nema on 8 ruku, ali na taj njegov stil Je. strašno. I on tak tog flawless radi, onak isprda se Je. i čovjek ono tak čudan lik, ono, ne znam, ima tako bitnu borbu protiv jednog najjačih likova uopće u animeu. I on onak, stani, čekaj, on nešto mu kaže, i uzme bilježnicu i napiše taj tekst i onda repa, ono, kao, Isus, ovo je dobra rima. Da, kao pala mi na pamet brutalna rima, morao sam ju Pravi zapisati. užasno repa i šora se, ono. Killer Bee je, ono, bog. Komedija, lik. Kak je rekao u jednom trenutku, to sam volio, kak je rekao, float like a butterfly, sting like a bee. Da, da. To su uzeli lijepo od gospodina Muhameda. Mohamed Alija, tako je. Je. Ne, on je po njemu očigledno napravljen, jel? Kao prvo crnac je, kao drugo ima te uzrečice, isto kao što je Mohamed Ali svako malo bacao uzrečice i kao brz je sa rukama, jel? I kule je, onak i kulerski ono lik, ja. Faca, jak. I mrze ga svi, misli ga mrze. Da, i on nije htio ići u rat isto. Da, eto, da. Znači, tako da ono, puno toga se poklapalo sa Muhammed Alijem. Ne izgleda kao Muhammed. Ako ukucate Naruto Muhammed Ali, vjerojatno ga nećete naći po tome, ali naćete se Killer Bee-a. Odličan je lik. I ako volite tak ono, genijalne likove, fakat Naruto ih je pun, velim, po meni čak ni tak sporo ne starta anime, nego odmah imaš ono nekakvu radnju i to. Naruto ima nekakve filere, onako, isto koji Bleach, ali mislim da je Bleach tu puno jači na filerima nego... Ne, Naruto ti je najgori kad se filera. Ozbiljno? Sam baš bio, neki dan sa friendom bio pričan, najgori kad se tiče filera, ali hvala Bogu postoje te stranice gdje piše avoid this i aj bok, ono. Znaš ko mi je još jaka faca? Ona scena Rock Lee protiv Gare. Ono je... Da. To je možda onako poznatiji fight iz Naruta općenito. Znači, bore se lik koji u biti ima isto u sebi Tail Beasta, klinac. To još ne znam. Onak izgleda ko Sotona, onak ono hladnokrvni, pa ne znam, pomalo psiho. Ali ono mračnjak, ono nema emocija, niš. I bori se protiv lika koji jedini nema ninjutsu. Ni čakru, ni ništa. Čakru, on ima njegova jedina moć i taj jutsu, znači ono fizička šora, znači koliko trenira toliko je jak i to je to. A bori se protiv lika koji ono ima najjači, ajmo reći, od svih. Koji je zapravo koji je zapravo skroz suprotno. On tijelo uopće ne koristi. On ima taj pjesak koji se vrti oko njega. Messi protiv Ronalda. Radi trud protiv talenta. Da, okej. Realno. I u tom jednom trenutku ona scena kad je on šoraju se tu, mislim ne možemo niš. I onda mu kaže sensei, kao kak je rekao, Lee, it's okay, you can do it, kao. Mm-hmm. I on, ozbiljno što mogu, da. I ode, onak scena popne se u toj dvorani gdje se šorali tamo na onom neki kip ili nemam pojma kaj. Da. I ovak se skine s nogu, onak one vejc, utegne onak, kaže kao kaj ti misliš sad kaj si skinuo to da kao, znaš, da ćeš neke moći. I kad je on bacio, kad je to palo, Prašina se diže. Stvari, pa to se sve zatreslo, to je bila tona, znači, kad je frajer samo ovak teleportirao,
Da, Ono, ne, ono je bilo, ono je jedan baš od, epic, da. jedan od najjačih fajtova u početnim dijelovima Naruta, jel? Kasnije ima, Općenito je baš ono epic, kad pogledaš ono best fights ever, znači ta scena je među top 10 je. sigurno. I to je recimo fight kojeg svi na netu znaju. I to je recimo fight kojeg je super za pokazati nekome ko nikad nije gledao anime. Tako je. Ona kao, frende, pogledaj Čak- si ovo je dobra stvar. Slažem se, to mi je super fight i čak ovo što sam rekao Killer Bee sa Sasukeom. Sasukeom. Je, Sad je to je. već malo dalje iza, pa onak, Je. To je puno odnosno, znaš kasnije. šta, možda najbolje ovo kad si rekao Orochimaru protiv Sasuke na početku, Da, u šumi i evo Rock Lee, to dvoje je... da, apsolutno. Opet, fenomenalni likovi, i Gara, i Rock Lee. Da ne zaboravimo ono Kakashija, Sensei Kakashi. Ono, Ok, to je jedan od likova koji je meni u rangu Urahara Kiskoje iz Bleacha, on mi je u tom rangu. Znaš, onak, meni je zapravo sensei Jiraiya tip. u rangu njega, ali dobro, isto, jedan i drugi su tu u tom rangu. Je, i jedan i drugi su fenomenalni, samo što je Jiraiya malo prekaotičan, i onak ne uklapa se ono standardno što ljudi očekuju. Jel? Prvi Sage, pa to je... Da. A Kakashi je ono, onak, baš po mjeri, onak, kak bi trebalo on je u biti. biti, on je ono, baš kako smo opisali ovoga, Ichigo. Ono, čilan, boli ga, niš mu se ne da, ono, OP lik kojem se apsolutno niš ne da, život nema smisla, ono, baš mu se nivo do života, a onda ono kad krene akcija, ali karakterno nije hejter koji Ichigo. Ichigo poludi, znaš ono, zderaće se na ljude. Kakashi sensei uvijek skulira. Kako god se dogodi, ne, on ne gubi svoj cool i on radi svoje. Da, zapravo nikad frajer nije ono... Nije. U najgorim situacijama uvijek je bio onak... Da. On je lik koji... sam htio napraviti mali hype za njega, da je on poznat po tome što ga zovu Kakashi of the Thousand Jutsu. To sam ja htio sad reći, copycat. Copy ninja. Zašto? Jer on nikad nije svoje šeme radio na drugima, nego bi uvijek čekao da neko napravi svoje i onda bi ga on savršeno kopirao i tuđe oružje iskoristio protiv njega. I to ono, trenutačno kad ga je vidio ili kasnije što vidimo, dok ova osoba radi svoj jutsu, on ga istovremeno radi. Znači Kakashi je na bolesnoj razini, ono jednostavno, s njim se ne bi volio kačiti, iako je ovak cool lik i to. Njega bi volio ko senseja, znaš ono, on bi ti onak sve lijepo bi ti fino objasnio, znaš da ga nikad ne bi dobio, ali bi te mogao naučiti 1000 različitih jutsa, ono, i realno frajer zna vjerojatno sve o svemu. On ih je prvo testirao, ono bio sa onim zvoncem, smo morali uzeti, kao zavezao si je zvonce za pojas, i Naruto, Sasuke i Sakura, koji su bili glavni likovi na početku, jel? Imaju zadatak da mu uzmu zvonce sa ovoga. I naravno, znaš ono, trudili su se. Ma joj, ono je bilo baš ono smiješno. Pa mislim, toliko moćan lik, pametan, brz, ono, baš kad si rekao 1000 jutsu, znači može bilo koji element, bilo koji element može koristiti, znači ono... Čudo. Ne, i on je jedan od smiješnih likova, ono, baš. I fora je kad je mističan, mi zapravo ne znamo njegovu facu. Znamo. Dobro znamo, vidjeli smo. Okay. Ali, znaš, ali nikad nije on skinuo, znači, ono, ovak, da je sad kao, bila ona scena gdje je on hodao u gradu kao, pa ga je skuđio, Gai Sensei ga je skuđio bio. Ili ti misli neku drugu scenu? Bio je reveal Kakashija. Bio je reveal. Pokazali su u jednom trenutku. To ako se ne sjećaš, to si pogledaj. Ima link za to. Uglavnom, doma je najviše skinuo samo do pola, a ima jedna scena, mislim, ima puno zezancija na to foru. Kad se ljube cure u njega i to ono. Da, to... I ono kak si zamišljaju kak će mu faca izgledat, pa onak sve ružno, jel? Ali zapravo Franak... ima ona genijalna scena di kao sensei kao, hoćete nam pokazati što je ispod maske, pa kao ajde ako ovo napravite, sad oni naprave nešto i ona kao, stvarno hoće da vam pokaže šta je ispod maske, kao da, stvarno želimo znat, i frajer skine masku, onak ispod je još jedna maska. Je, faca.
I tizali su hrpu puta ono kao, idemo ga odvesti na ručak, kao da ono kad jede će skinut masku, jel? I naravno nešto se dogodi, svi pogledaju u stranu i on je cijeli obrok pojeo u sekundi i vratio već masku. I onda anime te gnjavi, 500 epizoda, ali pokazali su sigurno bili u jednoj epizodi. To ću baš morat izgledati. Ja mislim da je to možda bila neka više sprdnja, ali ne vjerujem da je baš čarivilo. Ali možda si upravo, zaboravio sam, mislim to je bilo isto nama. Moramo još reći da isto ima tu puno, ima isto i klanova dosta, Uchiha klan, to je imaju te oči. Uchiha klan od Sasuke. Da, i Sharingan ima onda. Kako se zove onaj, Neji, kako se njihov zove, Byakugan? Da, njihov je Byakugan. Byakugan, Sharingan, dalje nećemo govoriti, ali eto. To su jedni od rijetkih... to su iz njihovog, iz Hidden Leafa, to je iz njihovog sela, znači oči. Svako od tih sela ima posebno svoju vibru, ima poseban, ajmo reći, element ili znak za koji su vezani, imaju svoj stil borbe, svoj stil učenja, kak si zamislite prije kak su karate škole, ti ako si bio dobar u lijevom high kicku, ti si u svojoj školi učio sve ljude lijevi high kick, jer to je tebi osiguralo pobjedu u svim fajtovima do sad, kužiš me. I normalno u drugom selu neko ima jaki desni kroše i on je to učio. I tak se to isprofiliralo kroz generacije i onda se to počelo spajati, bla, bla, bla. Uglavnom u ovom animeu su to isto tako lijepo napravili, da imaš selo koje ima lozu koja se samo brine za jednu vještinu koja je brutalno jaka za ubijanje i to se njeguje, ta familija to uči i postane brutalno jaka u tome. To mi je fenomenalno napravljeno. I mislim da vidimo novu lozu u nastajanju sa Rock Leeem i u Borutu, se kasnije to nastavlja. Ja mislim, gleda se, da, ima taj, u biti Naruto ide, Naruto kad je mali, onda ima Shippuden kad je malo veći i onda su napravili taj Boruto, to je nastavak na priču. Ja nisam baš fan toga koji većina svijeta. I ne preporučam da ste to gledali, ja mislim da je sa Shippudenom kad završi to remek djelo, stvarno je top. Ovo je samo po meni tu samo stavljeno da se uzme lova. Spoiler alert, ako niste gledali skipajte malo, ali uglavnom ima teorija na netu da Boruto je zapravo Infinite Tsukuyomi od Naruta i da je on i dalje u kokunu zatvoren. Znam i to. Da, to sam isto vidio. To bi mi bolji kraj bio nego ovo kaj se sad dešava tamo. To bi bilo čudesno da neko nakon tipa Soma epizoda Boruta, kad je 10 godina u stvarnom svijetu od sada, svijet se uvjerio da Boruto actually postoji, cijela je priča sa time i onda jedanput samo vidiš neko sve je crno i jedanput se nek štrga i neko otvara kao Naruto, probudi se, kao bio se u Infinite Tsukuyomi. To je bilo takav mind fuck da to svijet nije vidio. To je bilo top. Evo, za to navijam čak. Ali ovo ne gledam, ne preporučujem. Bar ja, ne mogu to. Čak sam dao mangi šanse, mi je izgledalo ok, dok nije došlo do tog jednog, te vrste, priča se promijenila skroz, otišao u nekom krivom smjeru i sam se stao. Ja moj friend čita i veli da će kasnije postati bolje jer ima boljih fajtova. Vidio sam sve te fajtove, ne brini se. Fajtove sam pogledao svakako, to je neizbježno.